Dobrodošli v novi mladinski oddaji na ta lep zasnežen dan. Tjaša, Rok in Sandi, trije mladi Novomeščani, so posneli zelo neverjetno dobro in strastno ljubezensko zgodbo. Karkoli je posneto, pa si jo poglejmo. Sad kun diviš pricine do šola, ne bi ti hedao da to do šola pire. Pa što tu sploh misline? Nađi tu briga, družinsko problemi hele. Ciao, I'm Hinujan. Mehutin. Kun hine rati ko? Prav, So to min hine? a družinsko zadev. Jer? Madelino mangi na meki hak popasaj. Ja. Bio tumri? Ej. Kičur. Me penda holo prdve. Je morono džal pošta za Modinov. Morono to kedi sam othavi. So, Je čavom. kon? Žan. Kon Žan? Koliko je rati manca hikis? Pa ti na tuki pimišoni, pa Žani Savko holo. Sav. Pa Žani ke cile ste problemi, pa brati je hele. Pa imanca pe harja stari, pa ne šans da tula hameku. Našli to hin. Jere na? Prav mangi na meki. Ma dolaški neću mek da treba pe i maram. Pa alhines leha. Pa pe on tu kada veš leha na tromovi. Tu da la pa na meke pomiro tu pa na šalu. Ona mamurina pa glina šali. No se leha. Pobiste puneste. Našli pe to hadije vehiku. Iar ma zaphandia tu sobo na meki da piču vehika. Probim tuđi sa naši pa džamo da skupa kujak. Lače. Ajde. Avar mangi na preščovi, negda džao šophodini i dale na šalu. Ne tromu meki da hlo mraha penjaha. Za stolneske šo Petrodini šlate. Jer Džanu Savku hlo, i Džanu keći problemi lehele. Dost dilino hlo, Džanu dala havla skup. Dost hlo agresivno da bi pe šlate postavin pomande. Džanu opet nadari podinjatar. Ne tromu meki da hlo mraha penjaha. Dovalski hlo za ston. Moreno la stari pudi Savku misto,
Ki neće struštin, ne tromu meki dalula. Madova ker, meklen skupa, hikso pemenca krča. Neće tako smendala na hinju skupa. Neću tukaj mek dal mantile. Nas ima nani namjeno do vakeri, ki džanu su pemanca s godinđa i kaninu da hle srećne. Francoski prvi vtis v iskanju skrivnostnega medveda. Qui m'a dit que j'allais rencontrer des ours en Slovénie. Première balade en vélo dans Krško. J'avais envie de sortir des usines pour découvrir la campagne environnante. Et premier exercice de vidéo aussi. Bon, maintenant je vais vous emmener chez moi, dans le Bronx. Non, non, pas d'ours. Et toujours pas d'ours. Ça, c'est tous les nouveaux vêtements que je me suis procurés. Asta Rachola, une sorte d'Emmaüs qu'il y a dans Krško. Et puis les anciennes volontaires avaient laissé des vêtements à elles. Du coup, j'en ai pris quelques-uns. Et voici Alicia, la volontaire avec qui j'ai passé ma première semaine. Pasta with the vegetable, mushrooms and pork. We are here in Krško. Good. No, yes, it's good. Yes. Krško. 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 Voilà, c'était ma première impression. I'm audible. In sedaj Španija raziskuje Slovenijo. Start to play? Start to play. Andres Iniesta. Took weight. Didn't take any care of the pass. Hey man, let's for a walk? Yeah.
Yo antes de venir a Eslovenia no conocía muchas cosas. Si tú preguntas en España, no sabía diferenciar mucho Eslovenia y Eslovaquia. Tampoco sabía que tenían playa, pues ahora ya estoy descubriendo más, incluso alrededor de los Balcanes, pero no tenía mucha información. No es un país muy popular en España. Al principio si vemos en nuestro país Yugoslavia, ex-Yugoslavia, Bosnia, Serbia, nosotros siempre hacemos referencia a la guerra de los 90, la guerra de los Balcanes. Poquito a poco, paso tras paso, estamos empezando a conocerlo más. Oh my God, it was very surprised for me because, come on, you know it, I'm from Spain and we don't have like that. And when I came here, everything was green. But I like a lot, even the air is so natural and fresh air and it's pretty good. You are in green hill here. When you're walking on these hills, do you feel that? Yeah, I like it. I would like to go to Triglav. You know what is it? The highest mountain here in Slovenia? If you're real Slovenian, you need to go to Triglav. Once. Yeah, once in your life. Mi nombre es Miguel y estoy realizando mi servicio de voluntariado europeo en Krško, en esta ciudad de Eslovenia. La motivación por la que decidí venir aquí fue porque quería cambiar un poquito de aires y conocer otro país. Estaba bastante interesado en conocer lo que fue ex-Yugoslavia. Aquí realizamos bastantes tareas, no es una. Al principio mi motivación fue venir aquí para realizar algunos proyectos con niños. Eno dismanto. Prosim. Hvala lepa. Fuck, it's snowing. This is a problem to live next to the nuclear plant. He aprendido sobre todo la cantidad de bosques que tiene este país y lo bellísimo que es. Cuando llegué aquí dije verde, verde, verde el color. Que estoy viendo nevar pues, toda la semana y es algo sorprendente para mí porque no había visto mucha nieve. Al principio creía esa mentalidad balcánica de que la gente era más fría, de que no iba a congeniar mucho porque bueno, al fin y al cabo soy de España y nosotros somos distintos. Pero me he sentido totalmente confortable en esta ciudad, en este país y me han tratado muy bien y puedo decir que ahora mismo me siento como en casa. Para mí una de las mayores diferencias es que aquí yo creo que la gente no sale mucho fuera. En España si tú vas siempre fuera, siempre vas a encontrar a alguien fuera. Aquí yo creo que les gusta más estar a casa o salir durante los fines de semana. Eso sí me choca un poquito y es algo que añoro de mi país. Una de las actividades que más me gusta aquí realizar es ir al lago porque me parece precioso. Y también detrás del lago que hay para hacer muchas actividades deportivas, sobre todo esa zona y también pasear alrededor del río, ya que en mi ciudad no tenemos río y cuando vine aquí fue muy sorprendente el hecho de ver tanta naturaleza y el río y el lago todo junto y los patos, toda la fauna y la flora es muy muy interesante. No se puede decir que sea una ciudad muy grande, pero tiene cierto encanto y es bastante bonita. Una de las cosas que más me sorprendieron cuando llegué aquí, la comida está muy basada en comer carne. Estoy añorando un poquito el pescado fresco. Una de las cosas que sí me gusta mucho aquí es que tiene una especie de salsa. Aybar no es solo de Eslovenia. Me gusta mucho porque puede ser así un poquito picante, está basada sin pimientos y está muy muy rica. Parlo italiano o da Spanish? Poco. Poco. Perché poco? Perché ora? Vedete. Hola. Hvala lepa. Ustki je malo starine, malo sira, još neke naše Dobro. Una de las cosas así que valoro mucho en Eslovenia es que han sabido conjugar y no han perdido la identidad de que, aunque sean un país rural, sí, a pesar de ser rural es un país muy industrializado y la gente es muy trabajadora por lo que se han podido desarrollar económicamente adecuadamente y se puede decir
afirmar incluso que es el país más rico de la antigua Yugoslavia. Yo creo que van a tener un buen futuro si saben, están en Europa y siguen explotando su gran potencial que tienen, y yo creo que merece la pena bastante venir por aquí y valorar lo que tienen y lo que no han perdido durante todo este tiempo. Svetovno znana gospa XX pa madam Irma vam bo sedaj pripravila astrološke napovedi za 2014. Dragi prebivalci Krškega, na začetku tega leta smo prosili gospo Irmo in gospo XX, astrološki svetovalki, ki prihajata iz Francije in Belorusije, da zvesto zberete našo usodo v letu 2014. Bistroumnih predvidevanj, zagotovljenih z več kot 20-letnimi izkušnjami za najbolj znane osebe na svetu. Srečno novo leto. Srečno novo leto. Napovedali sta tragično smrt princese Diane, Amy Winehouse, zmago Baracka Obame ter odkritje piramid v Bosni. Bélier, en début d'année, la chance vous sourit. Profitez de la vie. Allez rejoindre vos amis au stadium. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être l'occasion de rencontrer l'amour. Тельцы. Не забывайте, что вы знак малоподвижный, поэтому вам стоит больше времени проводить дома. Отменяйте все свои планы на каникулы. Это лето вы проведете в Крышко. Gémeaux, votre instabilité permanente vous pousse en conflit avec vos collègues de travail. Mais rappelez-vous, en Slovénie, c'est déjà une chance d'avoir du travail. Раки. Для вас 2014 год является годом духовности. Наличие атомной электростанции благоприятно способствует развитию вашей интуиции. Регулярное нахождение напротив нее значительно усилит эффект. Gospa Irma in gospa XX, zdaj pa imamo na liniji poslušalca, ki vaju želi nekaj vprašati. Dober dan, Marjan tukaj. Kmalu se bom preselil v Krško in me zanima, če je življenje ob nuklearni varno. Malo me je strah. Хорошо, я вас услышала, я вас поняла. Moi aussi. Не стоит бояться. Aucun problème, vous inquiétez pas. Мои духи мне подсказывают, что вам не стоит бояться, что наличие атомной электростанции вам никак не повредит. Вам просто необходимы наши маленькие амулетики. Талисманы, которые вы можете приобрести за 15 евро. 15 евро. Просто положить в карман и носить, и все. I think it will help. No hesitation. 15 euros. Lion, le moment clé de l'année pour vous, bien sûr, c'est l'été. Pour cette raison, aussitôt que possible, enfilez votre bikini et sautez dans un train pour Piranha. Attendez, je vérifie un truc. Non, pas celui de 15h45 qui sera annulé. Девы, конфликт между Марсом и Венерой этой осенью может внести некоторые сложности в отношениях с вашей второй половинкой. Совет таков. Пейте цвичек, чтобы забыться. Balance. Balance, mauvaise énergie. En octobre pour votre signe. Ne marchez pas trop près de la Chesta Kershkirsdrjeva à cette période. Скорпионы. Знаете ли вы пословицу «не везет в карты, повезет в любви»?
этот год не принесет вам никаких побед на любовном фронте, зато вполне вероятно, что вы выиграете в лотерею. А там уже и переезд из Бронкса в Беверли-Хиллз. Sagittaire, les gens vous connaissent comme un amoureux de la musique, mais vous pourriez aussi peut-être rencontrer l'amour grâce à la musique. Pour cela, ne ratez pas le prochain concert de Karma Козероги. Вашу энергию усилит появление Плутона как раз в районе вашего дня рождения. И только в этот период. А в остальное же время для вас крышка будет, как всегда, уныло. Verseau. 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 Ah, Verseau. Vous aimez sociabiliser, mais comme vous le savez, c'est pas facile avec Kershko. Рыбы. Ой-ой-ой, злоупотребление наркотиками этой зимой значительно ослабит ваш иммунитет. В избежание лечения в больнице помните золотые слова. Стакан цвичка каждый день избавит вас от доктора. Attends. Ah oui, effectivement. Oh, tiens, oui. Good. Олеся нова простоволька із Італії. Є в ісканні нового življenja в новому okolju. Glejmo si njen film. Questa è la mia storia western. Faccio un giro nella zona selvaggia. Il mio treno si è fermato qui. Il mio passato è ormai lontano. Dove sono? Non riesco a vedere. Kershko. Sono in cerca di una casa. E avrò nuovi vicini. Nuove leggi, nuove regole. Nuove prigioni. E molte sconosciute specie di animali, pericolosissimi. Il mio fedele cavallo sta dalla mia parte. Devo stare molto attenta. Qualcuno ci ha già lasciato le penne. I miei nemici sono nella foresta. Devo affrontarli e farli fuori tutti. Non ho amici. La gente è strana quando sei uno straniero e sembra parlare un'altra lingua. Ma ora questo è il mio nuovo mondo e io credo che qui potrò respirare aria fresca, aria pulita. Sulla riva del fiume prego che il prossimo cadavere che passi non sia il mio. La notte è così scura. Oh mio adorato Gesù, non lasciarmi sola.
my favorite place. My life's not bad, but it can be better. To je bilo za danes vse. Hvala za ogled in se vidimo prihodnjič v naslednji mladinski oddaji. Dio.